Памятаеце беларускі гурт, які прадалі за 5000 баксаў? Што? Мала? Многа? Менскія пост-хардкорчыкі Dead Silence Hides My Cries у пачатку 10-х зрабілі шмат шуму сваім першым альбомам. Падпісаліся на перспектыўны лейбл Artery Recordings, але потым усё пайшло не па плане. Далей у тусоўцы абмяркоўвалі не другі альбом банды, а тое, што гурт прадаюць як стартап. І гэта было гениально. И там был какой-то хозяин всего этого коллектива, Матвей, по-моему, его звали. Он там что-то орал в микрофон, на самом деле он вообще ни хрена не умел делать. Потом там, приложение типа, он разрабатывал. ни музыку не писал, там, он там, экстрим у него был супер посредственный, там, знаешь, ни фронтмен, ни вокалист, ни, ну, просто бизнесмен. Вот. И в какой-то момент он, наверное, понял, что как бы далеко это дальше телега не поедет. Там, по-моему, Никита Клавишник все писал. Да. А он решил продать группу. З удзельнікамі, усімі напрацоўкамі, ужо падпісаным контрактам з лейблам. Это нонсенс. сразу. И в итоге-то группу-то купили. А вы здзівіцеся, калі я скажу, што сам праект у руках новага ўладальніка загнуўся. Ад сябе дадам тое, што Толя з Wildways кажа пра Матвея адносна яго творчасці, ну, неправду. Як фронтмен, той быў вельмі неблагі. Дзяўчынкі па яго цяклі, свае парты ён выцягваў, а вось наконт прадпрымальніцкай жылкі ўсё праўда. Пасля продажу гурта Матвей заняўся распрацоўкай казуальных гульняў, адной з якіх быў аналаг Pokemon Go.